amahoro. Natwe nka polisi y'u Rwanda twaragerageje rwose gushakisha. Nanjye nifuzaga ko washaka umugabo nyine ufite amafaranga ku buryo mbese yadukura muri ubu bukene. Ahubwo 10 aferi yabirangiye. Nta makuru ku byaba byarababaye. Ubu nta numwe baba barafashwe. Okay, sawa natwe turi tiyari twiteguye. Umunsi ukora ubukwe byarambabaje. Nuko se muko mbwira ukuntu usigaye ufatanya abagabo babiri. Akosheri wowe wagira ngo dukomeze tube muri buriya buzima wari ubayemo bw'ikimotari. Ngo twese niki kikugenza namahoro muri iki gisaka. Ese nikora ni wowe? Nchikwe mbega umutoma. Akazi kari njyamo rye pe kari danje. Mboye burere. Meze kono kubwiye kuri amugore mutari mu mukubita umugeri. Ntabwo nabagiye mbahaye oda kuri amugore ari wanjye. Byanze bikunze. Iyo ntaza gukora kari akantu, ntabwo amafaranga twari kuyabona byanze bikunze. Ako mujye mugendera ku mategeko nka boss wanyu. Oya ntabwo namubabaje. Ibrahim ibyo yakoze byari byo pe. Kuko iyo taza kubikora kuri iyi byari kugaragara ko madamu wawe ari muri aferi. Kandi umwese nabarasa. Oya boss. Nukuri basi nabarasa. Tubabarire pe. Iyo tujenjeka akazi, ndakubwiza ukuri nayo mafaranga ntabwo ari kuboneka. Niba waraduhaye akazi, tugomba kugakora dushishikaye. Ntabwo twari kukajenjeka kuko iyo tukajenjeka ndakubwiye ngo ntabwo amafaranga twari kuyabona. Kandi kugira ngo aboneke, ni kari akantu nakoze. Wabonye ko akimara kumukubita? Ya, bahise bavugaho amafaranga. Okereke bitubyirengagize. Gikurikira niki? Oya bw'agafaranga kabonetse ntacyo nubwo ari gakeya nta kibazo. Ntabwo ari kimwe nuko twari gupiga swat. Boss, aferi irarangiye. Ndumva igikurikiyeho ari ukudaha yacu ubundi tukigendera. Akazi twagakoze neza. Hari icyo dupinga hose? Okay, reka tubyoroshye. Reka mbahembe mugende. Urakoze boss. Kandi n'ubutaha ndizera ko tuzakorana neza nta kibazo.
rwose mugira serivisi nziza. Murakoze cyane. Hari n'abandi bafande ngomba kuzarangira bakazakodesha imodoka. Wow. Ko mugeze ku rwego rwiza rushimishije. Murakoze cyane afande wacu. Yape uzabarangire baze tugira amamodoka y'ubukwe, tugira amamodoka tugurisha, uraza ukagura imodoka, ushobora no kugura imodoka ukayidusigira tukayiha akazi. So izo ngizo nizo serivisi dutanga, tugurisha amamodoka, tukanayakodesha, tukanayaha akazi. Ushobora kugura imodoka natwe tukayiha akazi k'igihe kirekire. Murakoze cyane kandi Imana ibamugisha. Yego. Nimba nta yandi makuru murabona murumva ko ibisambo byarampejeje rwose afande. Natwe nka polisi y'u Rwanda twaragerageje rwose gushakisha, twarebeye no mu byo kamera zafashe iwawe dusanga amashusho ntayahari. Nta mashusho ntayahari? Se byagenze bite se kandi? Bisa nk'aho umuntu w'ibyo iwawe yarahamenyereye neza cyane, kuko twaracekinze dusanga uwo muntu yaraje avanamo disiki ijyaho ibyafashwe na kamera zisigara zifata ibidasevinze. So uwo muntu yaba ari inde? Ntaramenyekana, gusa turacyakomeza gukurikirana neza uko bimeze. Ahasigaye ni aha polisi igakora akazi kayo. Nta kundi afande, cyakoze mwagize neza, mwatubaye hafi. Ni iby'igiciro gikomeye kuba mukiriko muradukurikiranira iyi dosi. Nizere ko bizagenda neza wenda basi. Ni inshingano zacu nka polisi. Afande, reka mbe ngiye, ubwo nimugira andi makuru mumenya muzagenda mumenyesha. Sawa, nta kibazo. Alo? Shofe? Nashaka uzane iyo modoka y'akazi uze kumfata kuri station ya polisi.